ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзон аз 50 000 сомон сар мешаванд. хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корае мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номере имо васайт мо рӯй кунем. мо дар видео оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомони 24 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат дошта бошед видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархои хона ва заминҳои арзони мо бо хабар шавед. марҳамат, рафте. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангил дар деҳаи Озодӣ 3. Обшин 20 сотиқ замине ки 6 дар хона кардагӣ тайёре ки якта калидор обсвет дорад. хона дуэтажа аст ки верандам дорад ки дар дуруни хона ҳаммом, ошхона аст ва дар берунш ҳам аст ки хона беҳтарин ремонт кардагӣ. дар дуруни хона телевизор, холодильник, диван, мебел, шифонер, детский дивани дуэтажа, ҳамин хел чизое ки ҳамаша аймаско оварда дар ҳамин хона, яъне ки мондагиан ки қаттишон масъулиятон тоғира қаттиш ҳисоб карда ба шумо метиҳанд. бо боғ доранд ки дар дуруни боғшон ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳандаи навниҳол ва калонш ҳам аст. дӯстон, ки дар инҷа обсвет бе проблема аст. хона лаби раҳда қарор ки дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо, дарахтон, ҳамин хел чизо ҳаст ки дӯстони азиз ки ҷои нағза мега соҳибшон. хоб ду тарафи хона маҳкам аст ки агар ки шумо нархтон тоғира бо тарафша маҳкам, яъне ки қариб ҳама тарафҳош маҳкам аст ки бе ягон камбудӣ фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомоне ки боз муомила ва савдо мекунанд. рақамошон дар поини видео. бештар маълумотшо аз худашон гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар кӯчаи Коровони 2. обшин 5 сотиқ замине ки дар хона кардагӣ тайёре ки якта калидор обсвет дорад. гирдаш дӯстони азиз, як ду тарафаш маҳкама, як тарафаш ҳуй аст ки дар инҷа ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғил, яъне ки газхона, ҳамин хел чизо отдельни ҳаст ки хонара ҳоҷатош 100% фақат медорен зиндагӣ мекунед. суръатҳои даруншон аст, яъне ки ремонти средни дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомоне ки боз муомила ва савдо мекунанд. дӯстони азиз, ки дар ин рақамошон имо ватсапам дорад ва рақамои тоҷикистоншон ҳам аст ки метавонед бештар маълумотшо аз худашон гиред. марҳамат. агар шумо ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан, метавонед ки дар номери имо ватсапи мо рӯй кунед. мо дар видео оянда рекламаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар шарора, яъне ки деҳаи ганҷрес пеши мактаб гуфтагӣ аст. обшим 7 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ ки хона коробка аст, яъне ки деволош бардоштагӣ бо семугло ки дар дуруни хона проекти ошхона, ҳаммом, якта меҳмонхона, қатъи калидош ва ду комната дига калон аст ки дӯстон фақат проектошон тайёра, деволош бардоштааст ки далчи стройкаша хитон мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 сомоне ки бо савдо ва муомила мекунем. дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардааст, гирдувонаш ҳама ҷош, яъне ки одам оилаҳо зиндагӣ кардааст. рақамошон дар поини видео аст. агар кадомтон харидори аниқ бошед, метавонед ки бештар маълумотошо аз ҳамин рақамош гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар деҳаи Сайҳун. обшим 6 сотиқ замине ки 6 дар хона кардагӣ ки хона коробка аст, фақат дар отрезав, шукатору монтаж, ҳамин хел коро мондаги гирдуш маҳкам аст. дӯстони азиз, дар инҷа обсвет дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомоне ки бо савдо ва муомила мекунем. мега бо якта бания, ошхона, ҳамин чизошам отдельни кардагӣ аст ки бо як камаз дига қум, ҳамин хел чизо дорам. ба кадоми шумо агар дар кор бошед, ягон маълумотш ба шумо фаҳмона бошад, рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотош аз худашон гирен. хоҳиш мекунам ки видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед ва лайкотон намонед ва шумо чӣ хонае ки далак кунед дар комментари нависед. мо албатта ба шумо пешкаш мекунем. квартираи фурӯшӣ тайёр аст. дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино, яъне ки Маяковский рӯ парои налог. обшим якхонага квартира аст ки дар якум ошуна қарор дорад. 30 квадрати метр обсвет дорад.
ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, телевизор, мебел, паласҳои зебои қимат турецки задага дӯстони азиз ки балкон надорам мега соҳибшон дигар ҳама чиз 100%, мисол ремонтш беҳтарин, дигар бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки фақат медорен зиндагӣ мекунен. خب فروخته میشد با نرخ 250,000 سومونی که باز سودا و معامله میکنه. میگه فقط آدمانی خریدار باشن که بهوده زنگ نزنن، گفته یعنی که برای رد اینترس زنگ نزنن، خواهش کرده صاحبشون. مرحمت آدمی که اگر هم کوارتیر میکنن، اگر که مثلا نرخ نوشو توغری گیره با خود معامله میکنن، هست رقمشون که میتونن بیشتر معلومات از خودشون گیرن. مرحمت زنگ زنه. خونه‌ی فروشی نزدیک حوالگی است دوستان، قرار دارد در شهر کلوب، انیق‌تر معلوماتش نیست، عذر زیاد از خودشون میگیرند، نزدیکی مکتب گفتگیان. آبشیم 2 ساتیق زمینه که 3 در خانه کردگی تایره که 1 تا کلیدار دارد، آشخانه، حاجتخانه، حمامش در بیرون است و آب سویچ هم است، گردی خانه پالنی خود محکم روی حوالی شبه و برای خانه گاراژka ریختگی است. خانه با همه شرایط زندگی تامین است که تلویزیون، پرده‌های نو و ابروی زمانوی، یعنی که ریموتی بهتری کرده با همه شرایط زندگی میگه صاحبشون تامین است. خب فروخته میشد با نرخ 105,000 سومونی که باز معامله و سودا میکنه. میگه خیر حوالیشون کانتر مالیتر است، 2 سوتیق زمینه. رقمش رو در پایین ویدیو است، اگر کدومتون خریداری که به شما معقول باشد میتونید که زنگ زده بیشتر معلومات از خودشون گیر. رقمشون در پایین ویدیو مرحمت زنگ زنید. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. هفتم خانه فروشی نزدیک حوالگی است دوستان، قرار دارد در ناحیه دنغره در جماعت اسمت شریفوف در دهه بولیانی پایان. آبشیم 42 ساتیق زمینه که 6 در خانه کردگی تایره که 1 تا کلیدار و 5 در خانهش 5 با 3 است که یک دیگه‌اش 6 با چند، یعنی که باید یک کلیداری 10 با 3 دارد دوستان که درونش کلان است که خانه با همه شرایط زندگی تامین است که در درون همین خانه بانیا آشخانه، یعنی که همش خطی حجت خانه‌اش رنگ سکس کردگی است که با در بیرون با بانیا آشخانه علاوه خانه در بیرون دارد دوستان است که خانه با همه شرایط زندگی تامین است که حجتش 100% باید یک باغ هم دارد که قطعا میسو میخواد همه نوع درختان میوه دهنده دارد. همین خانه یعنی که به حد بعد کلین بیسودن، فقط کمتر نرخ نوشو توغری نگرفته است. اگر کدام شما خریدار باشین یا معامله کردن همین خانه رو به شما میتونید عین حال صاحبشون در راستی است، کدامی که خریدار انیق باشد معامله خوب میکنن، صاحبشون میان افول میکردن میتونن، نرخش با مصلحت فروخته میشود. رقمای تاجیکستان و رقمای راستشون است، اینو واسه دارن که میتونن بیشتر معلومات از خودشون گیرید. مرحمت. کوارتیر فروشی است دوستان، قرار دارد در شهر باختر در کوچه وحدت 65 روبروی زاکس، یعنی که پیش بازار می شود. آبشیم 2 خانه کوارتیر است که در سیم اوشونه قرار دارد که دومی 3 اوشونه است که در سیم اوشونهش قرار دارد 38 کوادراتی متر که آب سوی دارد، آشخانه، حاجتخانه، حمام، بالکن، یعنی که خانه با همه چیز چورش فروخته می شود که در درون خانه همه چیز در کار است، کانسنر یعنی که ترمیز، استرالی ماشین، خالدنی، همین خیلی چیزایی که در کار میگه همش یعنی که بهترین ریمونت هم کردگی هست. خیلی در صورت ختم ببینیم دوستان عزیز فروخته میشد با نرخ 260,000 سومونی که باز معامله و سودا میکنه. میگه صاحبشون فقط آدمانی خریدار در کار جوش جای بهتره که در نزدیکیش مکتب، یعنی که مغازه، بازار، یعنی که اینستیتوت، همه چیزای در کار سومونی همش قریبه. رقمشون در پایین ویدیو است که میتونید بیشتر معلومات از خودشون گیرین. مرحمت. خانه فروشی نزدیک حوالگی است دوستان، قرار دارد در ناحیه یاوون در دهه چهارگل گفتگی است صاحبشون که آبشیم 5 ساتیق زمینه که 4 در خانه انداختگی که خانه کاروکا است، فقط همیش کاتوری هم خیلی رنگ و بروش مونده است که میگه خانه تایره، یعنی که مانتاژ کردگی است، فقط شکاتورو یعنی که رنگ و بور همه خیلی کار موندگی است. یک تا کلیدار داره با آشخانه حمامش هم عدل نیست که در اینجا آب سوی دوستان عزیز کوخونیش هم عدل نیست که 5 ساتیق زمین مانتاژ کردگی است. نرخش 110,000 سومونیه که باز معامله و سودا میکنه. در تلویزیون همش چسبوندگی است که رقمشون در پایین ویدیو میتونید که بیشتر معلومات از خودشون گیرین. مرحمت.
квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи роҳатӣ. ҳамин хел маълумот ҳастад. обшим якхонага квартира ҳастад ки дар якум ошона қарор дорад. доми 4 ошона ҳастад ки дӯстон 32 квадрати метри даруни ҳамин квартира. обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки термиз, балкон, яъне ки ремонтам ремонти нағз ки бо ҳамаи шароитош зиндагӣ ҳастад ки наздикиш да мактаб, мағоза, ҳамин хел масҷид, ҳамин хел чизо ҳастанд. خب دیگه معلومات نیست از خودشون میگن فروخته میشد با نرخ 170,000 سومون که باز معامله و سودا میکنه. میگه که دومی سوئدسک دوستان عزیز که خیلی با خودتون چه خیلی دیدستین. رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید بیشتر معلوماتش از خودشون گیرین. شما اگر هم خیلی کوارتیرای فروشی که خانه، زمین، کوارتیر چیزی که برای رکلام ماشین هم داشته باشین برای فروختن میتونید که در نمره ایمو واسه مروی کنیم. ما در ویدیو آینده рекламаш мекунем. агар ба шумо хона яъне харидани бошен дар комментар нависед ки чил хона мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри турсун зода дар река дар центрша. мегӯяд ки лаби раҳда ҷои беҳтарин қарор дорад ки лаби раҳда. обшим духонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошона қарор дорад. 76 квадрати метр. обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, термиз, кондитсионер, мебел, яъне ки беҳтарин шароитои зиндагӣ таъмин ки ремонти беҳтарин дорад ки дар поини дом мега парковка, яъне ки беседка дар поини дом, яъне ки ошхона, мисол аптека, ҳамин хел чизо ҳамаш ҳастад ки ҷои навсохта ки мега ҳама чизаш дар ҳамин поини дом кадагӣ ҳастад. дӯстон маълумоташ беҳад бад бисёре ҳамаша ман хонда наметавонам, узри зиёд хай худатон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 285,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега ки ҷош ҷои беҳтарина бо ҳамаи шароитои зиндагиш таъмин ҳастад. рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонед бештар маълумоташа аз худашон гирем. марҳамат занг занен. лайкотонам дареғ надорем дӯстон, лайкотон рамонед чӣ хона ки ба шумо дар курай дар комментар нависед. мо албатта пешкаштон мекунем. видеонавори моро хоҳиш мекунем ки дар имо ватсаптон падилиса кунен. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ ҳастад ки назди бозор мегӯяд соҳибшон. хай ҳамин хел маълумот ҳастад. обшим духонага квартира ҳастад ки дар якум ошона қарор дорад ки 38 квадрати метр ки доми советския. обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳама чизаш қоида бест, ремонташ беҳтарин кадагия. дар даруни хона кондитсионер, термик, стиральни машина, оби гарму хунук, яъне ки ҳамин хел чизо ҳамаи шароитои зиндагиша мега дар дарунаш мебел ҳамин хел чизо дорад. дар наздикиш яъне аптека, масҷид, мағоза, бозор, супермаркет дар поини ҳамин дом ҳастад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 275,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега соҳибшоне ки муомилаи хуб дорад. кадомтон агар маъқул карда бошед ки харидор бошед, рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонед бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар ҳамин хел квартираи фурӯшӣ ки хона, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номарои имо васаи мо рӯй кунем. мо дар видео оянда рекламаш мекунем. дӯстони азиз, ин буд ки 12та хона, замин ва квартираи фурӯшӣ дошта пешкаштон кардем. то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.